Oh, hi guys! Da, jer kakav bi to YouTube video bio bez hi guys? U YouTuber showu kroz naše stručno sito prošla su koje kakva sranja na internetu. Vidite njih. A čekaj malo, pa ova gospođa uopće se nije uzrujala i uopće ne trči za njima. I ovaj napad na lopove je dosta impotentan. Pa to je lažna snimka na internetu! Neviđeno! Moram dakle konstatirati da je ova snimka krađe lažnija od orgazma tvoje majke, depilacije brkova tvoje cure i lažnije od te složene čarape koju nosiš u gaćama kao kaskadera za tvoj mali penis. Stvarno trebate na vrijeme prestati blefirat s lažnjacima. Gladni smo! Gle, došla je mama. Mama? To nije mama. Ovaj crvendac s prijezirom odbacuje ovakav život. Znam, poremećen sam, ali ovo je urnebesan video. Ajmo još jedno. Crvendači zovu mamu i tatu. Prijem. Sokol dolazi, prijem. Sokol odlazi, prijem. Crvendač pao, prijem. Neki s druge strane zavode životinje. Poput ovog frajera koji voli puricu, ali bez mlinaca. Kao što vidimo, mužjak se glasa i doziva ženke. Spreman je za parenje. Ženke su reagirale. Posebnim plesom zavodi ih i šepuri se. Ženke su se raspomamile za mužjakom koji shvaća da je nedostatan i on bježi. A neki isto tako puni samopouzdanja prelaze prugu. Opa, ide vlak, bolje da zaustavim kamion. Gle, vlak je sve bliže. A zašto ne bi sad ipak pokušao proći? I sad se kriva procjena. Svima nam se to dogodilo.